Yes, reka twongere tubereze ikaze ndetse tunabifuriza ibihe byiza no kugubwa neza muherereye hose mwebwe tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino habe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Muri aka kanya rero nta yindi nkuru iri gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru yababaje abanyarwanda batari bakeya by'umwihariko abakunzi b'ibiganiro bigiye bitandukanye cyangwa se abakunzi ba sinema. Channel yari imaze kumenyekana cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ku muyoboro wa YouTube nka Rocky Entertainment. Ubu ngubu ntabwo ikiri kubarizwa ku rubuga rwa YouTube. YouTube channel yari imaze kumenyekana cyane hano ngaha mu Rwanda, yewe yari iri no mu zikunzwe, ubu ngubu yamaze kuba yasibwa kuri YouTube. Iyi channel ya Rocky yazize iki? Byagenze ute kugira uyu muyoboro wiwe usibwe cyane cyane yuko mu minsi mike yari ishize uyu Rocky aribwo yari yakiriye igihembo cy'uko yujuje miliyoni y'abasubscribe. Ngo ikaze nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino. Mu busanzwe rero hari ibintu bimwe na bimwe ku rubuga rwa YouTube bafata nk'amakosa akomeye cyane cyangwa se biba byabangamira sosiyete, cyane yuko ku muyoboro wa YouTube ibintu bakunze guhanira abantu benshi buriya ni ibintu by'intambara ziba ziri kuba hirya no hino. Iyo ukunda gukora kuri ibyo bintu rero hari igihe ubizira, yewe ngira ngo murabizi ibiri kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo bivugwa yuko rero uyu Rocky nawe aribyo yazize. Mu minsi yashize nibwo channel ya Mwanafunzi yafunzwe, abatari bakeya baravuga, yewe abakunzi be birabababaza. Gusa mu minsi itari mikeya yongeye gufungura indi YouTube channel Iseri Mwanafunzi, kuko nta content creator kuri YouTube ucika intege. Iyo bafunze umuyoboro mugari wawe wanyuzagaho nimba ari ibiganiro cyangwa se amavideo, ugomba gufungura undi kubera yuko wafunzwe, biba bigoye yuko wagaruka. YouTube channel rero iya Rocky yohe bitandukanye n'uburyo ki iya Mwanafunzi yafunzwemo. Isirayeli Mwanafunzi yohi yafunzwe izira gukoresha ibintu by'abandi, naho iyo Rocky we ubu ngubu ikaba yamaze gufungwa izira yuko yishe amategeko ya YouTube. Rero abakunzi ba Rocky mu by'ukuri byababaje cyane bitewe n'uko ari ahantu bakoraga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amakuru y'ubwenge, ibiganiro rwose bicukumbuye byanyuraga kuri Rocky Entertainment. Ni isoko abanyarwanda benshi bajyaga kurebaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri ntabwo twabura kubivuga yuko umuyoboro wa Rocky Entertainment ari umwe mu miyoboro wari ukunzwe cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, yewe ni wo muyoboro wakoraga ibyegeranyo winjizaga amafaranga menshi cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nureba neza uyu munsi wa none YouTube channel ya Rocky ni YouTube channel rwose yarebwaga cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, yewe iri no muri YouTube channel zikora ibiganiro yari iri hejuru cyane, kubera yuko muri channel zikora ibiganiro hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda iyi ya Rocky niyo yari iyoboye, yari imaze kugira abarenga miliyoni n'ibihumbi magana by'abasubscribe. Gusa mw'aka kanya bitewe n'uko atabashije kubahiriza amategeko ya YouTube, umuyoboro wiwe wamaze kuba wasibwa. Rero abakunzi biwe bategereje yuko Rocky ari buze kuba yafungura indi YouTube channel azajya baheraho ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuko biri kugarukwaho rero birimo bivugwa yuko uyu Rocky yazize ibiganiro yagiye akora byo muri Congo, yewe amwe mu makosa atihanganirwa cyane kuri YouTube ni nko gucururizaho amashusho y'urukozasoni, cyane yuko uyu Rocky wehe ntabwo yigeze ayacururizaho, yanyuzagaho ibiganiro. Gusa we icyo bamuhaniye ni uko atakurikije neza amategeko ya YouTube. Abanyarwanda benshi rero bategereje yuko umuyoboro wiwe uri buze kuba wagarukaho cyangwa se ukagenda burundu. Reka dutegereze rero abakunzi ba Rocky nimba ubwo utari buze kuba wagaruka cyangwa se wasibwe burundu, hari icyo ari buze kuba yadutangariza, nko kuba yafungura YouTube channel nshyashya cyangwa se agakomereza kwa yindi yitwa Rocky Kimomo News, cyane yuko nayo ari YouTube abanyarwanda bari bamaze kuba bamumenyaho.